Isa tayong dalita pamuklat. King lagyoning pa ampon ng anak ampon ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo manatiliya ke kayungan At kekaan timurin. kapatad adwantaking ginuing pakaluluna karing ke katang kasalanan. Yagkas tangining miyagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niya'y liwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Katilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo.
ing Diyos sa mayupayang tutupa kadulwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamo, kaniting katlong aldo nobena, king para king pamagparangal ta king kekatang patron San Luis Gonzaga. Magpasalamat la ring pamilyang manuknangan king barangay Santa Lucia, antimurin ing pamilya dari Ramon at Buda Sagum, Angelina Cortez, Paredes Celia Peña, Ansi Santos, Felipe Rose Mercado, Jesus Larin, Sani Kayanan, Eddie Olive Kabikting, Ivan Michelle Santos, Engineer at Mrs. Christian Reyes, Jackson Lee, Cito Carlos, Edgar Jane E.J. Carlos, Nixon Punzalan, Joel Sagum, Lino at Marilu Esteban, Tobias Bautista family, Aquino family, Mario Santos, Antimurin, Guidance and Protection. Pangaditala naman din kaya katang kaluguran masakit, lalong-lalo na ring
may infection king COVID-19 at antimurin di Casiano, Lucita Reyes, Maria Punzalan at Joyce Simon. Pakipangaditala naman din kapatid tamong Meyangubye di Peña Francia, Antonio Ferhemenentino, Prisciliano, Guillermo, Narciso, Amor, Maria Luz, Jose Estraton, Josefina, Dominador, Zoila, Lourdes, Mariano, Artemio, Francisco, Aurora, Felicidad, Fortunata, Felipe, Juana, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Oy paming mayupaya, kekeng sikanan arapaning kapagsubukan, kekeng kalusugan arapan kainan, kekeng kanwanan arapaning kalungkutan, pakaluluan me ing kekang balayan. Nung makananong mong binye ke kami ing parusang pangay tuliran me, ibiye mo naman sana ke kami ing bayong biye at kapanayan, ngening manalik kami king kekang ganaka. Itingan adwan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, mabibye at magari kambemo at ning Espiritu Santo, metumuking pangat Diyos manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, antina ning kayabeyo kami, king obra ning Diyos. Ipakisabi ming mayap ke kayo, king eyo sa payalan, kabaldugan, ing grasyang tinggapyo keya. Uling ing Diyos sa sabiana. Pekiramdaman da ka, king oras sa karapat dapat kanako. Liniktas da ka, king aldoning kalik. Kami ning Diyos, king kapamilataning pamibata, king dakala kasakitan, kalungkutan, at kalipitan. Pematbat da kami, sinukol at pemugbog, aldot bengi, megobra kami, at sinalaking pamanuttud at pamangan. Pepakilala mi king talasuyo na kami ning Diyos, king kapamilataning malinis a pamibyebye, kabyasnan, kapibabatan, at ganaka, antimurin king kapamilataning Espiritu Santo, at ning daliseming lugod. King tapat a pamagsalita, king katutuan, at king upaya ning Diyos, ing katuliran, yaing kaya kaming armas, a paglaban at panyagka. Ngara kaming parangalan, at ngara kaming panyeran, ngara kaming libakan, ngara kaming pamurian. Inaus da kaming malaram, lipat ning ing sasabian mi katutuan. Tinurin da kaming kakilala, agyamang kakilala ra kami. Halos mga matena, dapot masingat kepang masikan. Bistaman pero sanda kami, kami mete. Lipat ning maragul a kalungkutan, parati keng masaya, lupa keng pakakalulu, dapot sopan milang mikwalta ring dakal. Balamo mo ala kaming nanumang pibandyan, dapot atsyungan kaya kami, ing sabla, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pepakilala ning Ginoo ing kayang kaligtasan. Pepakilala ning Ginoo ing kayang kaligtasan. Dalitanan niyang bayang dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Pepakilala ning Ginoo ing kayang kaligtasan. Pisyag ng Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang
pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tunay. Ing pengako na king balen Israel nakilingwan, karela mitmuyang katapatan. Pepakilala ning Ginoo ing kayang kaligtasan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablantao king yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka. O meto yato, kuryanye kambining dalit at kulisak ning tula. Pepakilala ning Ginoo ing kayang kaligtasan. Talakad tamo po ban parangalan ing maya pabalita. Hallelujah, nung ngeli damdaman nyo ing kayang siwala, eyo sa sisyas din kay kong puso. Ing ginumanatili ke kayo, At keka ang timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkeyang alagad, dimdam nyo namang may sabi, mata, libe mata, at ipan, libe ipan. Dapat ngeni sasabihan ko ke kayo, eye ablasanan marawak, ing taong dinapat marawak ke kayo. Nung ating tampaling ke kaking wanan mong pisngi, irap niya naman kaya ing kay limong pisngi. Nung ating mandalum keka, ba niya mong akwa ing kekang baru, ibye mo kaya pati ning ing balabal mo. Nung ating mamilit kekang papusan na ing kargana, kilob na ning meto nga kilometro, pusanan mo ng ang anggang 2 kilometro. Nung ating manyawat keka, dinan me. At nung ating mandam keka, para man me. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo pong king umilya. Mayapa gat panapon po. Natural ya po ing pamaghiganti o benggansa. Kadalasan bala mo natural yang reaction. Ang suryan may it is a natural reaction to retaliate. It is our tendency. Bala mo nature ya, natural reaction niya ing mag-retaliate. Uling istong ating may nagkaske ka, in tendency mo pa nagkasan niya naman. Nung ating
Bigsalitang masanting ka, magsalita ka namang masanting. It is your, bala mo nature yan po, bala mo natural yung reaction. Instant natural reaction. It seems. Pero, yung pisasabyan Kenny, istong pisasabyan niyang nature, natural, kailangan itang natural ay ta, makasawpya king panyulong ning kekang pangatao. Istong kasinulong pangatao kekang reaction, buri ng sabyan, it is really not our basic nature. It does not come from our nature. Kasi nung naturalesa kekayan, kailangan dinanakang pag-unlad king kekang pangatao, dinanakang pag-unlad king kekang panlalawe, ating sumulong keka. Oning nung alang sinulong keka, kay bat mong retaliate, ne? Nung kay bat mong migbenggansa, binablas, nung alang sinulong keka, may kasiraya pa, may kapasariya pang emasanting. Eya po nature, eya naturalesa keka. Anya, yan ing pagkapilitan ng ayusan ketapang panahon ng Moises hanggang king panahon ng Jesus. Nano kaya ing masanting gawan nung ating menakit keka. Anti mo, tinggal na kaipan. Ini pong sasabyan ng Jesus, yapening the law of talyo, nga na, batas ng talyo. Ing binyening nening tuntunan daring Hudyo ini, Italyo, baka nita makontrol ing benggansa, retaliation. Anya nung metong niyang mateng leko na keka, lako mo king kalaban mo, metong mo namang mata. Nung leko ning metong mong ipan, lako mianwan metong ipan. Nya mata, libe mata, ipan, libe ipan. Oning sebataning Mahatma Gandhi ni. Mahatma Gandhi, ing metong karing matenakan king India, kilala king gelingan king filosofiya ang popang gelingan king pangataw nga na nung mata libe mata, an eye for an eye, nung gamitan tayong an eye for an eye, dakal no ring bulag kay katamong ini nga na sigurado dakal na ring mabulag kay katamo. Uling sigurado mo istong leko may mata ika burina lakono ring adwa mong mata, ne? Nung leko may metong ipan, sigurado mablas siya kay kaburina tanggalana adwang ipan nya in retaliation o vengeance eya makayakma. Adyang pang sabihan mong i-proportionate siya, eya proportional ngara. So naning suggestion ng Jesus para kang Jesus kamabablas. That is nature. In nature tamo atintang control king sarili tamo. Our nature can have the capacity to control our emotions. Ne? Agyo tayang kontrolan kanu. Agpangking lawen ng Jesus, agyo tayang kontrolan ing kekatang emotions. Ing kwento ng Jesus o ring suggestion ng Jesus, bala mo eksakto lamong retaliate. Kamamablas. Agyuye po ita. Agyuye pong ablasanan mayap ing ginawang marok kay kayo. Yan yung problema. Bala kong nature ya. Nga kung ngayon sigurong kanako. Bala kong agyuta mong kontrolan ng emosyon tamo. Agyuta ya nung burita mo. Agyuta yang kontrolan ng emosyon. O ning kahi magkasakit tamo. So nano po ing suggestion para kanako paturuta kang Jesus.
ing may nalangin, may nga di, karing may marusa kayo. Eya mig-retaliate, karetang may marusa kayo. Adyang siguro nga niya nga tune po banway Jesus, detang may makukang Jesus, nagkatno pang lungob king banway ne po. King palagay po. Adyang siguro itang may nandus kayo, tinandus ne po king tagiliran ni Jesus. Palagay ko, ita, tunya naman banwa. Inagkat ng Jesus, banwa ita. Adyang itang sigurong makapako king kahit banda ng kailing Jesus, pamakarine ne? Anyang makapako laking krus. Sigurado ko, tiki niya naman banwa ita. Adyang sasabihan na kitang bandang wanan, ngining mo rin, akayabe mo king kayaryan banwa. Sigurado mo, basta't itang taong ita, may naliwaya panlalawe, ikit na yung malina, siguradong tanggapaning Jesus karin banwa. At yan po yung kagatamo pong pakipangadiking ni Sangeni. Sana turuana na katamong mag-control ka rin kagatamong emotions. Lalong-lalo na yung emotion na ning mag-retaliate, mablas masanting. Ne? Pangadimon niya mo. Ne? Pangadim, malibawa, panirana ka, pangadimi, misubsub ka sana, nga mo. Pangadimi, misubsub ya. O kaya, pangadimi na sana, misakabya sana, mumuna ibuntok. Mali naman natin yung pangadimo, nung makantayan eh. So, yung pangadimo, itang kaburyanan nga pong ginupot, pangadiyepin naman makanyan. So, pangadimi, pasawap ka king nga pong gino. Bang kanita, ilakone, itang nanumang sakit lub, aatsuke ka. At nila pong suggestion din, ating pong nabasa kaya mo po ini, at didam yun niya na masuguro ka na ako ini. Nung kanong buriyang ilako yung sakit yung lubket ang tao ngay ta, sulatanan niya. Sulatanan niya. Makanano yung sulatanan? Purmuero, sulat mo nga rin hanggang sakit mong lubket ang tao ngay ta. Ne? Timo, panirana ka, siping meng bali. Ne? Ani kakabadila. Nanungan pamanyabyan at laban kay ka. Sige, sulatanan me. Sabyan mo nga kaya itang gana-gana sakit mong lub. Panagkasan me, palmuran me, gana-gana. Sulatan me ka rin. Kaya hanggang negative buri mong sabyan kaya. Kaya rin mo katang sulat, bili me keng sobrita, sulat. Kay bat, kumakang kandila, sinjan ming kandila, kay bat, silaban me, itang sulat. Okay, silaban me itang sulat. Kay bat, potang may gingabune, sulatan na gawa kong pasibayang sulat. This time, detang balo mong positive tungkol kaya. Sabihan mo ngan kaya, malagu ka, maganak ka, retang gambalo mga santing tungkol kaya, sulat mo ngan kaya. At nung nanuman ning gawa kong malike ka, manyat kong sorry, ito magpasorry ka, nung sakali man kailangan kang magpasorry. Kaya ba't na kanita, ibili mekeng sobre, payabot me kaya. Kaya sa aking i-text me. Yung kaya kasi po tang mag-text ka, yung gana-ganang kalupan e pintang bugso na ning mua. Lalo kayong bipate niya siguradong makontrol ing emotions mo. So, ulitan kayo po nga dampot ng mensahe. It is not our nature to retaliate. Our nature is to control our emotions. Balo ning Jesus ita, anya, burina, mabiyasa tamong mangontrol karing emosyon tamo. At kadwa, mga di tamo, turuan na nakatang Jesus, king lugod akalupa na. Amen. Panalangin ning balen, oy pami nga tsubanwa, bilalag mo, ringke kang lihim karing mapakumbabang puso, uling ding karelang puso, parati lang makabuklat tanggap king. Ginoong Jesus,
birian mong tao laring mamahala king kekang iglesia. Maging sapat kesa na kapakumbaban, ban akit da kakarela, lipat ning kapintasan da. At tukian mila king dalan painturo, king kaligtasan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong mapakumbaba puso. Oy paming at subano, lelangan may tao, anting katambayan mo, king pamitatag, king lelangan. Ipagmaragul da sana iti ring sablang tao. Makikamalayan, king maya payat tsukarela. Utang da king kekang kayapan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong mapakumbaba puso. O Espiritu Santo, ikakatula mo ring mapakumbabang kalado, uling ela mibibiling sumbagal, ban apapamungan mo karimbage makapagmulala. Itulid mo sa ing bukot ning panlalawe, karing niyayaliwang bage, at ing ustong pamanalastas king kukupas at ekukupas, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong mapakumbaba puso. O Ginoo ning di, ituro mo sa kami ing kababan. Ikang misalikot king kekang sarili, lalam ding letra ning kasulatan at antimurin, lalam ning tinape ning Eucharistia. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong mapakumbaba puso. Ngeni po adwan tami sarili tang kapagnasan. O lubos, mayupayang Diyos, atlo king metong at metong karing atlo, iking ganap a komunidad, uling ela kekong atlo, ing mimisip migitya, uling ala kekong atlo, ing mimisip migitya karing adwa. Iyubog mukingan sana king antikaniting komunidad, anong nuno ka rin ing kayabangan at ketasan mapawina at ing mapakumbabang pamiraki-raki ding ikakapatad yang magwagi. Itingan adwan mi kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po ti kan tatayong dalit para kimpamagsadya karingayin.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at talak matampang tanggapan ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuret ikaligay ning kayan lagyo, king kaya katamoy kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. May paming miglalang, tanggapan mo reting panalangin at ayin at around me, liligtas na kesana o iligtas na kesana ning mapamakalulo mong lugod, king parusang pangain tuliran ding kekeng kasalanan. Itingan adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo, At kekan timurin. iyat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Gino. Pasalamatan tayong Gino a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya king lugot ke kayang lelanganing tao at inyang mga intulid yang miparusan king kekang pakalulo ke kayang kinabos kapamilata ng Kristo ang ginumi kapamilata na ringangel at ding sablang koro ning banwa mitpong kapag mulalan lang sasamba arapan mo ing siwala mi makisan metong sana king karela. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayu yami daun kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwani ing tinape. Kaya pasalamat yakeka, pirasone, at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanadnye, iti yung kanakong katawan, ami daun para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bay talanganggang tipan, ami bubu para kayat para karing sablang tao, ban kita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo itiking pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan.
iniangin gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya kay ting tinapi ning biya at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambiya ng Francisco, ing kay kaming Papo, at Florentino, ing kay kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling mie, at ting sablang may yango na bie, tanggapan mo sana king baligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen Induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabanding panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Hesu Kristong kay anting meto nga pamilya, pangadyan taytang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam. Ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluwing kapayapan king panahon me, ban king kasopaning kekang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong, kay kaming talapangabos. O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa pabalik danding kay kaming kasalanan,
Nune, lawan mo yung kasalpantayanan yung kay kang iglesia at pamayapad may ampon bilugan nagpangking kaburian mo ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga Amen. ing kapayapaning Ginoo manatili sa katilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakita mo po ngening mikaka metong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy di Jesus, ing dakal aaranasan na mga santing king Biena, anyang manaralya, anyang perusare hanggang kamatayan king krus. Dapot alakang dimdam ing sakitlub kaya, ditman sakitlub tinubo king puso na. Bagkus parating kapatawaran, panyawad nung kapatawaran king ipa. Mapalad tamong ngening lalapit kaya, bantanggapan ning grasya ning kayang pamangan at makapakyapos king panlalawena. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may kitkin sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat, pauli na ningening penandit, era ka tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman ing magkawani ko keka. Amen.
Siklawta mo po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong po mapamalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, hamigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adwan mingeni keka, balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, makaulo mong gamat. Takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo kasalpantayanan mi, at palusukan mo masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang, kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyangu na biye. Pagkala mo kaya kami grasya mo, kareting masaakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Genumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan induning Diyos, emo sana pa sa wili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos, kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan mo keng mitmong ganaka, karing kekeng kasakitan, at kapamilatan ning kamatayan ning anak mo tinggap na para ke kami, idayo mo ke sana king muamo at king parusang pangain tuliran ding ke kaming kasalanan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong Genumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo. At kaya kaante mo rin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu. Ingipa ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Umeta na at isundo ing pamanuki king Gino. Salamat king Diyos.
king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat hangga king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. King lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekatang kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapaan. Amuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Tango kami Ginoo, king mission mo.
Amen.